Dobrodošli, hvala što govorite za Špicu ponovo. Dobar dan, čast mi je biti s vama. Gospodine Makareviću, završena je Minhenska konferencija. Šta nam možete reći? Ovaj put nisam bio nazočan. Može se mnogo toga reći. Može se reći da je vrlo jasno postavljena maršruta koja nije bila do sada izvjesna, koja je nova. Imali smo priliku čuti potpredsjednika Vensa koji glavnu stvar zbog čega je Minhenska konferencija, sigurnosna Minhenska konferencija se sastala ove godine, fokusirala ove godine na jednu jedinu tematiku, a to je gubitak ukrajinskih teritorija sprem Ruske federacije. To nije pomenuo ni jednom jedinom riječju, iako je Zelenski bio tu. Uopšte je apsolutno preskočio to kao temu. Kao temu je stavio priču o demokratičnosti Europe bespravno, okrivljujući mnoge europske vlade za manjak demokratičnosti prema neistomišljenicima, prema novinarima, kritikovao je manjak hrišćanskih vrijednosti itd. Dakle, totalno je fokus okrenuo na drugu stranu, čak praveći neslane šale u smislu da se Elon Musk može izdržati nekoliko mjeseci kada oni mogu izdržati ovog ili onog godinama. To je bio popriličan šok. Mogli ste čuti u sali jedan muk, znači jedan lagani pljesak nakon 5 minuta, 18 minuta i 43 sekunde je trajao njegov govor, a na kraju je bio jedan apsolutni muk i na kraju kada se Minhenska konferencija završavala, okončavala, predsjednik je naprosto zaplakao. Jer nije mogao to podnijeti, vidio je da stvar izmiče kontrolu. Dakle, jako alarmantno. Lideri evropskih zemalja imaju mnogo razloga za brigu. Pa imaju. Slažete li se zbog izvjesnosti da će na čelu sa Trumpom Sjedinjene države povući se i da je era prisutnosti Amerike u Europi na određen način završena? On je to nagovještavao u svom prvom mandatu. Sjećate se recimo kada je bio sastanak sa Angelom Merkel gdje je kritikovao Njemačku da umjesto 2% bruto nacionalnog dohotka koji treba da se odvaja u odbrambene svrhe prema NATO, oni odvajaju 1,3, tako da to više ne ide. Sada on traži 5%. To su ogromna sredstva koja su nerješiva, nemoguća riješiti, pogotovo ne u kratkom vremenskom periodu. S tim u vezi Macron okuplja evropske lidere. Ako ste pratili prije nekoliko godina, pa ima možda i 10 godina, francuska ideja je bila ideja evropske armije koja nikad nije zaživjela. Evo ponovo se ta ideja vraća u eter. Zelenski isto moli da se nešto učini na tom planu. Za Ukrajinu ne izgleda dobro. Kakav će to utjecaj sve imati na Bosnu i Hercegovinu? Može li se pretpostaviti? Pa može se pretpostaviti da će ruski utjecaj u svakom slučaju biti jači. Da će američki utjecaj ostati vrlo jak, ali ne možda na istim parametrima kakav je bio prije. Ovo ću jako ću oprezno reći zato što u prvom mandatu Donalda Trumpa smo isto bili jako skeptični, pa nismo imali nekih većih problema, ostalo je sve više manje isto. Tako da nisam siguran za Bosnu i Hercegovinu, pošto Bosna i Hercegovina, vjerovali ili ne, je u većini svijeta, gotovo cijelom svijetu se proučava kao model uspješnosti, da konfliktne strane se pomire i da život ide dalje. I to je njihov produkt. Sada ja sam ubijeđen. Ali njihovo viđenje. Njihovo viđenje. I sad ja sam ubijeđen da će one raditi na tome, da neće praviti neke radikalne poteze, ali slušajte, ne mogu staviti ruku u vatru ni za šta, jer ako čovjek želi da prisvoji Grenland, ako mijenja ime Meksičkom zaljevu u Američki zaljev, ako proglasi vanredno stanje na jugu zemlje, možda to ljudi ne razumiju. Kad se proglasi vanredno stanje, to znači da je vojni zakon vlada, znači dotični komandant ako vidi grupu ljudi koja hoda nekom pustinjom, ne identifikuje se, on ih može pobiti i nikom neće odgovarati. To su ozbiljne stvari.
To se upravo sada dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. Vrlo je radikalno krenuo. Ja moram priznati neke libertarijanske odluke njegove vezane za ekonomiju, ne za carine, to je nonsens i mislim da to guši internacionalnu privredu. To će i sama Amerika će imati konsekvencije s tim. Mnoga hollywoodska industrija i tako dalje. Sad će biti to lančana, kako ti meni, tako ja tebi reakcija. Međutim, druge stvari koje on unutar Sjedinjenih Američkih Država uradio u svom prvom mandatu su bile vrlo pametne i vrlo efikasne za razliku od trome Obamine administracije prije njega. Tako da sam ja pomiješanog osjećaja tu. Ja mislim da on možda čak i nema loše intencije, nego ponaša se poput jednog mede u staklenoj radnji i uopšte mu nije jasno šta će slomiti, šta neće slomiti. Što bi u narodu rekli kabadahije. Pa tako, kao kauboj zaista. Sad u tome svemu kada pominjete Bosnu i Hercegovinu ne isključujem, mislim, nadam se da ne, ali ne isključujem se da bi moglo biti dio nekog ad hoc rješenja. Imamo li razloga za bojazan od jačanja uticaja Rusije i Kine na Balkanu? Pa mi prije svega trebamo, vidite, jačanje uticaja Kine. Evo recimo, to mi je jako interesantno. Sjećate se priče o bloku 7 i Tuzli? Evo sad, kada se okrenemo nazad, vidimo da smo fantastičnu priliku propustili. I sad ulazimo u ozbiljan energetski problem. Mi smo zemlja koja je bogata ugljen. Dakle, hajmo misliti na taj način da izgradimo nove blokove termoelektrana, ali da ugradimo najmodernije filtere, a ne da sve stavimo na nulu i da uvozimo električnu struju. To je nonsens. Tada je Kina napravila razumnu ponudu. Mi moramo biti otvoreni. Mi smo kao što je Jugoslavija bila dio nesvrstanih. Tako i Bosna i Hercegovina treba prvenstveno da gleda svoje interese. Mi smo mala zemlja, mi smo ranjena zemlja. Zemlja sa jako puno talentiranih pojedinaca koji su jako uspješni u onome što rade, ali grupno ne igramo dobro. S tim u vezi trebamo se dozvati da gledamo ono što je najbolje za nas i našu djecu. Ako Kina ponudi najbolje rješenje, zašto ne i Kina? A ako Rusija dođe sa agresivnom pričom, onda ne može. Međutim, Rusija može ponuditi nekakvu solidnu priču na ekonomskoj osnovi. Ovaj grad se grije na ruski gaz. Nije jednostavno biti u Sarajevu bez grijanja. Bez toga, tako. Moramo pričati sa svima. Mi jesmo zapadno orijentirano, ali biti kolateral za vizije moćnika. Neisključivo. Po tim osnovama, da. Mislim da tu trebamo biti jasni i precizni. Gospodine Makarević, uskoro će vanredni izbori u Njemačkoj. Demokršćanska koalicija vodi po anketama. Međutim, sve stranke koje su u igri, a imamo Demohrišćansku koaliciju, to je CDU, CSU, imamo zelene, imamo socijaldemokrate, imamo liberale, imamo ljevicu, Die Linke, imamo BSV, znači Savez Sarah Wagenknecht i na kraju imamo taj AfD. Znači svi sem AfD-a su za Europsku uniju, za NATO savez, za europske vrijednosti. Kod AfD-a je malo drugačije. AfD vidi sljedeću stvar. Vidi pod broj 1 izlazak iz Europske unije, vraćanje na Deutsche Mark, izlazak iz NATO. Su radikalni potezi, ali prije svega migraciona politika. Sada, vrlo je teško reći da li je to samo dio populizma koji je stvoren iz revolta prema velikoj migracionoj krizi i nepromišljenim socijalnim programima koji su doveli u problem njemačko društvo zadnjih godina, ili oni to stvarno tako misle. Ako stvarno tako misle, govorim AfD, ili su pominjali recimo reviziju njemačkih državljanstava, onda se može zaista ući jedan veliki problem gdje će se gledati na to ko kada je dobio njemački pasoš. Onda dolazimo u neku čudnu sferu genetike i nečeg što se dešavalo 30. godina prošlog vijeka. Ja se nadam da se to neće desiti, ali ako AfD uđe u vlast na državnom nivou, on može samo ući ako ga Unija uzme sebi,
A Unija, ako ga uzme sebi, ja mislim da će Unija popucati po šavovima. Zato što jednostavno to vam je, kao što se kod nas kaže, biti papa veći od pape. Izgubit će svoje članstvo, izgubit će svoju podršku. Mislim da to Unija nikad neće učiniti i morat će praviti kompromise. A kad kažem praviti kompromise, evo, ja sam upravo sada bio sa gospodinom Štefanom Rabeom iz Konrada Adenauera fondacije ovdje u Sarajevu i on kaže ja bi najsretniji bio da recimo liberali pređu cenzus od 5%, da bi to bila stara koalicija crno-žuta koja jako dobro funkcioniše na njemačkim vrijednostima, na jačanju ekonomije, na fair playu i tako dalje. Koliko uopšte desnica jača u Evropi, to je neminovno. Koliko je AfD jak u Njemačkoj, koliko ima pristalica, može li se procijeniti ta neka njihova jačina u svemu onome što rade? Pa minimalno 20% plus. To je ogroman broj u autohtonom njemačkom stanovništvu. Ogroman broj je prešao iz Unije, jer im nisu dovoljno nadesno. Ogroman broj je prešao iz liberala, zato što liberali u prethodnoj vladi su koalirali sa socijalistima, znači sa socijaldemokratima i sa zelenim koji imaju još radikalnije socijalne ideje kad se govori o njemačkoj industriji i zaplatili su tu ogromnu cijenu. Trećina članstva im je izašla i otišla u AfD. Tako da AfD kupi sve nezadovoljnike iz raznih njemačkih partija i sfera. Ima karizmatičnu šeficu Alice Weidel kojoj u zadnje vrijeme otvoreno pomaže najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk, koji govori u smislu jedina mogućnost opstanka Njemačke je da narod glasa za AfD. Oni će svoje stvari i svoje ciljeve moći onda samo odlučiti kad budu u stanju da sami vladaju u Njemačkoj. Znači 51% ili tako. To je stvarno nerealno. Ali bi odmah mogli otići u koaliciju ako CDU, CSU na to pristane. Taj scenarij je za sad nemoguć. Gospodine Makarović, možemo li za kraj malo o ekonomiji? Teško je prognozirati, ali izgleda da će ekonomski odnosi i berze, samim tim životni standard nekako pretrpjeti velike turbulencije. Slažete li se s tim? Mi imamo od korone pa nadalje imamo jedan ogroman problem koji se ne tretira toliko u javnosti, on se tretira dozirano u jednoj određenoj mjeri, a to je inflacija, odnosno hiperinflacija. Znate gdje vi vidite pravi uticaj inflacije? On se može preko banaka okarakterisati kao 5, 6, 7, 8%, ali vi vidite na hrani, tu se ne može sakriti. Kada vidite da sir, da mu se cijena podupla ili mesa, to vam je pravi omjer inflacije. Da vi za 100 maraka ne možete punu korpicu nego pola kupiti, to je to. I to je ta prava stvar. Obrnuto recipročno vidite cijenu zlata. Kada god je kriza u svjetskoj ekonomiji, svi bježe prema zlatu. I to ne prema zlatu u smislu akcija, ne, nego prema fizičkom zlatu. I to ne nakit, nego poluge ili pločice. Da, odmah se u medijima čitaju vijesti koja država koliko ima to je to. u stvari zlata. I to znači da je ekonomska situacija destabilizirana. I to ide paralelno sa ratovima, ide paralelno sa vojnom opasnošću i tako dalje i tako dalje. Mi ovdje imamo isto da se vratim na Trumpa, imamo jedan fenomen gdje on u svom govoru, inauguraciji, govori da on želi da bude mirotvorac, što je okej, ali sa druge strane zahtijeva nerealnih 5% bruto nacionalnog prihoda svake zemlje, što zna da ne može biti ispoštovano. Ako se Amerika povuče, imamo jedan jako loš scenarij za Europu, ako se Amerika povuče u smislu vojne odbrane iz NATO zemalja, evo recimo iz Baltika, već se povlači, oni su otvoreni plijen za bilo koju veću armiju koja je u blizini, a znamo koja je veća armija u blizini. I imamo moment osvete i tako dalje i tako dalje. I onda bi se moglo konstatovati da je politika Sjedinjenih Američkih Država prema Evropi bila jako nefer. Oni će naravno argumentirati u redu, demokrati su htjeli ovako, onda su republikanci odlučili onako, ali ipak
Vi zamislite sada, dolazi jedna velika sila s kojom ste saveznik, recimo Amerika, nije recimo, nego jeste Amerika, po demokratima i kaže Njemačkoj maksimalno forsiraj Ukrajinu, maksimalno šalji naoružanje, maksimalno šalji novce, prima izbjeglice. Sad dođe drugi predsjednik i kaže nemamo mi ništa s tim, povlačimo svu vojsku. A vi se nemate čime odbraniti. To je jako teška situacija. To je sad upravo se sad dešava to. Da li ste pratili evo, u Bosni i Hercegovini ove bojkote koji su organizovali građani, građansku inicijativu? Podržavate li? Vezano Šta mogu? Da, za visoke cijene. Rast cijena. Ja bi prije toga naglasio da stvar koja je tome prethodila je bilo ad hoc odluka o minimalcu plate. Da. Koja je bila, dakle, apsolutno ne podržavam to kao jedan poduzetnik i kao jedan doktor ekonomije. Ja znam šta to znači. Ne da se ljudima ne da 1000 maraka, treba im se naravno dati, nego da se doprinosi za 1% nisu smanjili. Jer vi zamislite koliko u federaciji imamo ljudi, malih poduzetnika sa 1, 2 ili 3 zaposlena. Oni to neće moći, zato oni će popucati po šavovima. I da im se ne olakša, znači, ovo što je urađeno tom odlukom, to ljudi ne shvataju, nije da se radnicima povećaju plate, nego da oni više uzmu nameta od poduzetnika koji su kičma ove zemlje. Nama ne ostaje ništa drugo nego da se, ako nam popuca taj manji i srednji sektor poduzetništva, ništa nam drugo ne preostaje nego da se dalje zadužujemo, a mi znamo kako su prošle zemlje koje su bile na to previše zadužene. Da. Tako je. Hvala gospodine Makareviću što ste uvijek raspoloženi za razgovor o važnim temama koje se tiču i Bosne i Hercegovine između ostalog i želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama i sve najbolje. Poštovani gledalci, u proteklim minutama za Špicu govorio Nedim Makarević, izaslanik njemačkih liberala za Balkan, u nastavku blok marketinga, pa onda ćemo i sa nekim ležernijim temama. Najavit ćemo